TV yaito yagetembe no Mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge Mheshimiwa Kisii Central Ward rituko ria rero kitariki 29 rituko ria Jumatano igotukuruki form kie fasari yaito ya Kisii Central Ward igase getuo kiane ya Kisii Central Ward kira se stadium igotwarra bisiana ali na sake twara tiatoreta abantu baito gaiga bekisa location kiane isano nemo egento gyoka narorire ifomu kigenda kurugwa senjere ngororo kende gitayo lyogiritayo abantu batari korwanirira igegento gyoka nari goteba igasa abantu bito bagetenda eye ne fasari ya gatatu egabana yaito ya rure Mheshimiwa Simba Arati amona njo Mheshimiwa Monyenye igo segente ke onyegiakanirwa mona control of budget lakini egento ngwa kangambu yamono ase Council of County Governors bakorire barete tegenteke goto gwakira umugabano itombu yamono na intu abashimigwa barito gwetie budget bepunge yaito ye assembly ya Kisii na intu togo yakira ngambu yamono kwa sababu ni intu toko beke budget egenteke kya sororo kyagenda ase control budget yaso ase budget ende tuacha tu abantu baito igekisize kemuna kegendrete litangani kabisa yokia jagete 2022-23 tukaye uji milioni 3 2024 2023-2024 tukaye uji milioni 5 2024-2025 learnechi milioni 5 toko abantu baito ba Kisii Central Ward kifomu jarenge 1000 na 200 abana baito ba driving kifomu 100 abana baito ba TVET 100 abana ba form 2 form 3 form 4 kifomu 1000 igomuna muro cyabararia exercise yo kenda taburunge kucheta iyo ndoje kifomu kigenda takoera lakini Kisii Central Ward nere buate the highest votes 25,000 ona kubulia kama na yaito onye batumenta kifomu kine nonye 300 elinda abantu baito banyawara kifomu kisane naliyo abantu baratebe ngega simbi yere lakini bono munanjo Mheshimiwa Kisii Central Ward Mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge ndoje kisaisi kembi yakere yogi ndiyo tutaye tori kifomu ekiere elinda abantu bere ndare 3 elinda abana baito basome asikuru kyaito ekitonjo kanaine amuna Kenya ngima buya mona barari